Sindo fire Sobethi TV aswadli amandla omuntu into mangayona yethu sisho kwazi injalo la emaskande promotion lapha ku Facebook ibibhayile ipost laphana wasenzela nepicture wayidecorate kahle banibona ke inhle kanje wasenza ipost wasethi abaculi bakhathele ngempela yini izinqwela nibalabula wayisema suka ngicela singene kule link isiyokhuphula ama like kule post ezovela right. Ubade ethini-ke laphana-ke umfowabo Mafikizolo bathi yabona ukuthi uyena. So kwenye ama-poster kuMafikizolo khona into ade ekhuluma ngayo zasey'ngena-ke iy'nqwelo ngoba iy'nqwele hleli zi-ready ukuyobhoka ayikhathaleki umuphi umculi sezize zaba nesibindi nje ngizesaba iy'nqwele ngoba ayinanda ukuthi ubani ziyakuqonda umdala umncane nje kusesikhathi ziyaphaphalaza. Lapha-ke uthe uSamu uthi ena ungabeke usuphakama usuzibona omkhulu ngoba kumaskandi njengoba siyolandela nje bayaziwa ojenene ingoma enkulu zifika zidlule kodwa amadoda amakhulu agame ayohleli emakhulu bobabili bakhulu kodwa iyodwa inkosi. Wasebuya uMafikizolo wamphendula lo muntu wasethi okwamanje ngicela ibe ku-repeat ingoma siyeke eyezinkosi nababili noyedwa inkosi bla 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 njalo njalo noma vele uyakhomenta emaphejini abo ojenene bakho isho njalo-ke insizwa phana Mafikizolo abaculi sebeze bafuna ngempela ukuthi nabo ey'phendule bakhathele yithi because yithi esikhomenta phela laphana esingena emaphejini abo siyofakaza into engenasidingo kodwa kunabantu abavelile laphana base beveza imibono yabo engatheni nje nabo bebuka lento ekhulunywa ile nsizwa ephejini likaMafikizolo njengoSibusiso Ishmael uthi lo mfana uyahlonipha kwendalo ukube umunye ubeyoshiya ongalazi buka nje umuntu lapha ngomoya ophansi wabuya uSandile Thubandladla wathi mina ngisakhala namanje ngokusheshe uphume isiyonconywa besidinga ku-number 1 ngonywe ubhuti sacela ayikhiphe kabusha November kodwa umzala ngathi usekucuphile if ekuphendula akuyona isalt esilondeni kusho ubani uSanele okuhle zonde kule comment-ke ethi ena ngathi washeshe wayikhipha eqinisweni akasheshanga wayikhipha kodwa ngenxa yepolitiki nanokuthi esikhathini samanje vele asisabheki thina kweqiniso singabantu abaningi especially ndemaskandi sesibheka ngothando unyaka nonyaka uzothola ukuthi kuzofakwa kulelo abantu abathize kusesikhathi nje isidingo singekho kukhona lapho ubona ukuthi cha la isidingo asikho sokuthi kufakwe le ngoma kodwa yona ingoma e-right isithathile isikhathi yangena kubantu baphusha futhi abantu bayiphusha namanje isaqhubeka akaqedi nje 3 months-ke le ngoma into esimangaliso ngayo not even 3 months ikhona so yona mawuthi ubuka ipolitiki esigcwele kumaskandi vele iqiniso lelo kodwa I know ukuthi amabhinca I know ukuthi yena azoyenza azolenza iqiniso azomphilela umfo kaMafikizolo angeke bembukelele sekukaningi sibona-ke iy'ngoma mhlawumbe bekumele zenze iqiniso futhi akwenzeki gcine kungazi ukuthi inkinga yini so kulokhu ngiyacabanga ukuthi yena hhayi mhlawumbe bangamenzela iqiniso ngoba yenze iy'mangaliso esingakaze siyibona le ngoma ingene kuma-radio station wenza ama-interview uphefoma ko-DSTV waya ko-SABC News waya ko-Metro emagrawundini uma kuzoqala imidlalo bekuphefoma ingoma yakhe yonke into so ema-res ngihlale ngikuvezela ukuthi ema-res lapho umculo kamaskandi ukhushulwa khona uyihambela mabegreda kugqokwa amajazi each and everywhere imicimbi ey'koleni ey'phezulu ey'phakeme ey'fundeni ey'phakeme bekudlala yona ingoma kaMafikizolo so angeke sikubaleke lokho bese sithi mhlawumbeni kunamakhosi akunamakhosi kunjani akunjani lokho angeke kusize muntu angeke kusise ndawo kodwa iqiniso limele ingoma yenze imilando emisha yonke imilando yenziwe le ngoma
idlula imilando ekhona esekaba khona phambilini. Ayikho imilando angayiphula nguMafikizolo. So simnike uthando, simkhombisa uthando. Leyo ukuthi yena usheshe wakhipha yesikhona iqiniso lelo, kodwa angeke adlele amandla akhe. Ingoma niyayibona ukuthi igijima kanjani. Ezinye zagijima, ezinye zathatha iy'khathi ukuthi zenze imilando, ezinye zagijima after kuhlukaniswe unyaka ngoJanuwari, kodwa le igijime isuka ibekwa nje. So angeke lapho sesithini-ke kakhulu, kodwa-ke siyabona-ke amalungelo ayo le ngoma afanele. Abantu bekhomenta bebheke lapha, bayacabanga bonke abantu mhlawumbe labaculi abayithulelayo, abanye abanasikhathi bayabhoga, hhayi ipost-ke ithathe lapha nakwi-Maskandi Promotion. Sekahle, ngiyabonga, siyodeba ngokuzayo.